Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kano kanya. Turi tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi 2025, tugufitiye inkuru nyinshi cyane, ariko nyamuneka cyo tugusaba kora subscribe kugira ngo amakuru dutegura umunsi ku wundi ujyabona kuri wa mbere, kuko ntago bigoye. Ureba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe, kandiho tegerezwa gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera kandi naho kugira ngo udukurikire umunsi ku wundi. Inkuru tugufitiye ni 3. Inkuru ya mbere ni ya abasirikare barimo Major General Gumisiriza basezerewe muri RDF. Turaje tukugezeho byinshi kuri aya makuru. Iyindi nkuru twifuza kugarukaho ni inkuru y'impanuka ikomeye cyane yabaye Ituri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero benshi bapfuye mu basirikare, turaje tubigarukeho nabyo 5 kuri 5. Iyindi nkuru twifuza none kugarukaho ni inkuru y'umugabo waje witwaje intwaro i New York, hanyuma ayica abantu 3 abandi barakomereka benshi. Turaje tugaruke kuri aya makuru yose hamwe ni mu kanya gatoya. Rero ntugiye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi no kugenda bitangazwa. Kuri uyu wa mbere ushize, umuntu witwaje imbunda yateye inyubako irimo ibiro by'ibigo bitandukanye i Manhattan mu mujyi wa New York, ahitana umupolisi n'abasivile nibura 3. Igipolisi cya New York cyatangaje kuri X ko uwarashe nawe yapfuye kandi aho byabereye harinzwe. Polisi yavuze ko uwarashe yapfuye azize igikomere cy'isasu yirashe kandi ko abayobozi bataramenya impamvu. Umugabo wa gatandatu nawe yakomeretse bikomeye. Uwarashe yibasiye inyubako ndende irimo bimwe mu bigo bikomeye by'imari mu gihugu birimo igihangange Blackstone, ikigo cy'ubugenzuzi cya KPMG hamwe n'ikicaro gikuru cy'ishyirahamwe y'igihugu rya football. Dukomeje no ku yandi makuru, mbere yuko tukugezaho iyi nkuru yo muri Ituri yababaje abantu benshi cyane, reka tukubwire ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ku wa mbere tariki 28 Nyakanga cyasezereye ku nshuro ya 13 ku basirikare bacyo bageze mu gihe cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse n'abarangije amasezerano y'akazi, mu rwego rwo kubashimira kubw'akazi gakomeye bakoreye igihugu. Abasezerewe nk'uko RDF yabitangaje barimo ba ofisiye bo ku rwego rw'abajenerali, ba ofisiye bakuru kuva kuri ku bafite ipeti rya majoro kugeza ku bafite irya koloneli, ba ofisiye bato n'abandi basirikare. Umuhango wo kubasezera kuri bano ba ofisiye general n'abofisiye bakuru bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru wabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda ku Kimihurura, mu gihe gusezera kuri ba ofisiye bato n'abandi bagenzi babo byabereye ku cyicaro gikuru cya division bakoreragamo, ariko abari mu mujyi wa Kigali bibera mu kigo cy'igisirikare cya Kanombe. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda niwe wayoboye umuhango wo gusezerera bariya basirikare mu cyimbo cy'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Ni umuhango kandi wanitabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, cyo kimwe n'abashakanye n'abariya boherejwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu izina rya Perezida Kagame, Minisitiri Marizamunda yashimiye abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kubw'akazi gakomeye bakoreye u Rwanda mu gihe rwari rubakeneye. Ati, mwahagaze mushikamye mu gihe cy'urugamba rwo kubohora no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, kandi kuva icyo gihe mwagize uruhare rukomeye mu kongera kubaka igihugu cyacu. Mwagize uruhare rukomeye mu guhindura RDF igisirikare gikomeye kandi cy'umwuga, haba imbere mu Rwanda no ku ruhando mpuzamahanga. Umusanzu wanyu by'umwihariko mu gisirikare wasize umurage uhoraho. Minisitiri Juvenal Marizamunda kandi yabwiye bariya basirikare ko nubwo bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ubunararibonye n'ubwenge bafite bikiri ingenzi mu iterambere ry'igihugu. Abasaba ko guhora bumva ko ari bamwe mu bagize RDF. General Mubaraka Muganga we
yabashimiye kubwo kwitanga, umurava n'umusanzu ukomeye bahaye igihugu ndetse n'ikinyabupfura cyabaranze mu rugendo rwabo nk'abasirikare. Abasaba gukomeza gukorana n'umuryango mugari w'Abanyarwanda mu rwego rwo gukomeza kubaka igihugu. Yagize ati uyu ni umunsi ukomeye cyane ku basirikare bitanze cyane. Nubwo musezerewe mu mirimo ya gisirikare, ntimusezeye ku ndangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda. Izi ndangagaciro zizakomeza kubayobora kandi zizabafashe gukomeza kwitegura gukora igihe cyose muzahamagarwa. Tubashimiye byimazeyo ku bwitange n'ubudahemuka mwagaragaje kuva mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, no mu rugendo rurerure kandi rutoroshye rwo kubaka bundi bushya igihugu cyacu. Mwagize uruhare rukomeye kugira u Rwanda igihugu aho kiri uyu munsi. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yanashimye abashakanye n'abofisiye bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku bw'inshingano zikomeye zo kwita ku miryango bakoze mu gihe abo bashakanye batari bahari. Major General Retired Wilson Gumisiriza yavuze mu izina rya bagenzi be bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Yagaragaje ko atewe ishema n'iterambere RDF imaze kugeraho n'uruhare we na bagenzi be bagize gutuma igera ku rwego iriho uyu munsi. Yavuze kandi ko nubwo bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa se icyiciro gishya cy'ubuzima, bakiteguye gukorera u Rwanda mu buryo butandukanye. Ati turashimira tubikuye ku mutima Perezida wa Repubulika kubw'ubuyobozi bufite icyerekezo yahaye RDF, yamaze gukurikaba igisirikare cyubashywe cyane haba imbere mu gihugu no mu mahanga. Yunzemo agira ati nubwo dusezeye mu kazi, turacyiteguye kandi dufite ubushake bwo gukorera igihugu mu gihe cyose tuzitabazwa. Uyu munsi dushobora kuba tugiye kwiyambura umwambaro wa gisirikare, ariko ndusezeye mu nshingano zacu ku gihugu. Twikomereje no kubona makuru, abasirikare 3 b'ingabo za Uganda UPDF bapfuye, abandi bagera ku 10 barakomereka bikabije mu mpanuka yo mu muhanda irimo imodoka ya gisirikare mu mujyi wa Bunia, intara ya Ituri. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abitangaza, ngo impanuka yatewe n'imiterere mibi y'ikiraro cya Ngando iyo modoka yagombaga kwambukiraho. Ibi byabaye ku cyumweru tariki 27 Nyakanga ku muhanda Jugu Centre ndetse n'ujya Masikini muri groupement ya Rorana, umurenge wa Lendu, nk'uko tubikesha Radio Okapi. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko mu gihe imodoka za gisirikare zari ku irondo zivuye muri Jugu Centre, imwe mu modoka yaguye mu gihe yageragezaga kwambuka icyo kiraro. Byagaragaraga ko kimeze nabi cyane. Kubera iyo mpamvu abasirikare 3 bahise bapfa, mu gihe abandi barenga 10 bakomeretse bikomeye. Imirambo y'abapfuye yatwawe muri Uganda kuko banyuze mu mujyi wa Beni n'ubundi muri Uganda.